Low battery warning. Iya. Tapi bang rekam. Silakan nanti. Atau menghadiri opukrin semua. Ada. Masuk kata ada. Terus ada penghabisan tangan. Ami yang dulu. Ini ada. Turun ya nih. Kita gunakan nomor pasang abang. Jadi mau lepas tangan itu keparan jauhnya di kita punya marah dong ada kecepatan. Tadi soal mana? Wadi. Jadi boleh ada mak. Sesuai yang ada orang nakaningan soal hidup nyaman satu dua. Dan kekinaran sulit. Dia akan okadir. Ina sa keparan na puta rumah tupas. Nasa pangaratuan do na tinggal di bawah pasubit muara. Buru imebere bere do imebere. Ito nari pabatu dundung mga satuang. Dia muna keparan na puta rumah tupas. Mga disokanin berkesinalahon. Ima siya keparan ni daw po. Battery level is low. Landing. Sekarang dapur Opu Jamara, nomor 2 peparan dapur Opu Kregus, nomor 3 peparan dapur Opu Akinus, nung adison, adison. Jadi mula tema Tuhan. Jadi mula tema ala sama lima, asa sama terhibur do, ala adoktor di antara ni peparan yon atau ngaparete. Sama do. Ano, kaok. Nah ito na. Nah ito na. Bye ito. Bye. Jangan perhatian atau telepon. Oh. Kau laju na nabahado namar joget do. Tarik waktu poda do, ikut 10 dosa. Critically low battery. C sama dengan do. Ulang nama mereka, jangan bikin apa. Pusing balik tubal. Critically low battery.